arakomeye. Anakubaliwa kusema ni mwenye nguvu. Jeho umunyengomezi. Mimi mwenye nguvu. Ni Mungu. Na kipofu. Yemerewe kuvuga kwa bona. Anakubaliwa kusema anaona. Jewe mbona. Mimi naona. Numukane. Ni maskini. Yemerewe kuvuga kwa tuuze. Anakubaliwa kusema. Jewe ntuuze. Mimi tajiri. Vuga ngo tabona. Sema naona. Vuga ngo sobaho. Vuga ngo sizopa. Sema sizokufa. Ikiganza cy'uburyo hejuru. Vuga ngo data. Sema baba. Fasha umukwizera kuzima. Nisaidie unipe imani iliyotosha. Ngoma ndangirize nga. Nataka nimalizie hapa. Amateka yanyu arahindutse. Historia zenu zinabadilika. Abarozi bakuroze barapfa muri rino joro nyene turekure. Waliokuroga watakufa hii usiku. Wahagurutse kugira ngo umererwe nabi aramaramaye mu izina rya Yesu Kristo. Anaibika kwa jina la Yesu Kristo. Kwaya Korani. Nimuzopfa muzoba. Hamutakufa mtaishi. Abamama. Wamama. Nimuzopfa muzoba. Hamutakufa mtaishi. Abagabo. Wabwana. Nimuzopfa muzoba. Hamutakufa mtaishi. Bajya abantu bagwaye. Wale wagonjwa. Nimuzopfa muzoba. Hamutakufa mtaishi. Ntabwo muhaguruka kuvuga ngo ubwabo bw'ingo. Uzima. Jesus. Yesu. Ninda alikumana na njagire kucha pepe na kuchi. Ni nani yuko Aya maboko nazosubira kujitani mu izina rya Yesu. Aya maboko nazosubira kujitani mu izina rya Yesu. Aya maboko nazokora kuba kwaye bakire mu izina rya Yesu. Valenjo brade kazo jeli ya ata. Amen. Wait. Kevin. Nasofa. Hatokufa. Ichambele n'ubugingo bwinshi. Cha kwanza ni uzima mwingi. Icha kabiri. Cha pili n'ubugingo busagutse. ni uzima tele. Bisigura ngo ina maana ufise urugo ukiwa na ndoa bakarutera wanaipiganisha. Suko bananiwe. Sio kama baruteye. walipiganisha. Ariko bakiye. Inyuma yo kugwica. Nyuma ya kuoa. Wagarutse. Wakirudi. Basanga ari ruzima. Wanakutana Kuko hai ni ubuzima busagutse. ni uzima uliotele. Bisigura ngo ina maana baduteye. Wakikupiganisha. N'ikintu kikwica. Na kitu cha Siko bataguteye. sio kwamba Oya. Ariko bagarutse. lakini Basanga uri muzima. wanakutana kubwo buzima. Si ubuzima bumwe. Ni ubuzima busagutse. lakini ni uzima tele. Nabonye ko mutambiye gutaha. Niliona mnaanza kuelewa. Muchamake. Angeziwe. Huyo uzima n'ubugingo budashira. ni uzima haukwishi. Icya kabiri. Ya pili. Icya kabiri. Cha pili. Nagomba tujane icya kabiri. Cha pili. Icya mbere. Cha kwanza. Ubugingo budashira. Icya kabiri. Uzima wa milele. Cha pili. Na rabingorane ya mbere. Ababufise. Wenye wanao. Ni babizi ko babufise. Hawajui kwamba wanao. Ingorane ya kabiri. Tatizo ya pili. Abataramwakira. Wenye hawajampokea. Wao. Ntibanabayeho. Hawaishi. Kuko maana badafise ubwo bugingo. Hawana huyo uzima. Reka ndabashingire naye. Acha niwashuhudie. Murabona ko mara iminsi indwi. Munaona kama namalizaga siku 7 niyugaranye. Najifungania. Kenshi simfungura. Mara nyingi sikuli. Iyo mfunguye mfungura utwamwa. Hata nikula nakula tumatunda. Cyane ndafungura umukate. Au nakula mkate. Ubu hivi imbere yuko ngenda. Kabla ya kwenda. Nari maze iminsi 14. Nilikuwa namaliza zingine siku 10. Madamu yakunda kumbwira. Mke wangu alipenda kuniambia. Niwafungura basi. Hawezi hata kula. Ndabwira ndafise icyo ndiko naronda. Nikamwambia niko na chenye natafuta. Hama. Kisha. Ngiyeyo. Nilipoenda. Hariya ku musozi. Kule kumlima. Mbafise ivyo ngiye kurondera. Ninakuwa na vinye naenda tafuta. Niba nifise ivyo ngomba yigisha. Na Mungu yuko na vinye anataka fundisha. Igomba ibwira abantu ngo. Anataka ambie watu. Nimwagira n'umwanya nanje kumwiherera. Mukiwa na mida nami mahali ya kujificha. Uzogirana namwe umwanya ku mugaragaro. Nitakuwa na mida nani hadharani. Hama. Kisha. Ubu naratuganye n'abantu 6. Hivi nimepanda na watu 6. Bakuma hanze. Walibaki nje. Bariko barasenga. Wako wanaomba. Iyo ngira
ubuntu nkahabwa uruhusha, nikijaliwa neema napewa ruhusa, narasohoka. nilikuwa natoka. Umunsi twagiye ariko wa kabiri mwijoro, siku tulienda ilikuwa siku ya gatatu mwijoro, siku ya 3 usiku, ndagendegwa nikatembelewa uburyo bw'imwema katika hali ya kiroho. Nuwo mwasomye muri Bible, na huyo mlisoma Biblia yitwa Enoch, anaitwa Enoch. niyo namenye ko atigeze ari muzungu, yari umuntu yirabura. Ndio nilijua kwamba hakuwahi kuwa mzungu, alikuwa mtu mweusi. Amaze kungendera, aliponitembelea, icyanagaje cyabaye iki? Kilichonishangaza kilikuwa kuko nariko ndasengera imitamana, maana nilikuwa naombea vilemba. Mu majambo yambwiye muri iryo yerekwa, katika maneno alinambia mwayo maono, yavuze ngo, alisema jewe mimi sinakiza abagwayi nkao, sikukuwa naponya wagonjwa kama wewe, sinirukana madaimoni nkao, sikuwa nafukuza mapepo kama wewe, jewe lakini mimi nari mfise ubusabane n'Imana ata muntu n'umwe afise kwisi. Nilikuwa na uhusiano na Mungu, hakuna mmoja niko nayo duniani. Kuko nari mfise igicapo, maana nilikuwa na picha. Nibaza Biblia uko ivuga, najiuliza kisi Biblia inasema eti Enoch akatembea na Mungu, ngo niyaba kibone kukundi, eti hakuonekana tena kivingine. Je, nibaza yuko bariko baratembera gutya, mimi nadhani walikokuwa wanatembea hivi akanyika. Oya, hapana. muri iryo yerekwa, katika maono natwagwa mwindi yerekwa, nikapelekwa katika umusozi, nikaona mlima. uwo musozi, huyo mlima, mbona uwo muntu turiko turavugana, nikaona huyo mtu tunaweza yahora duga aho hantu, alikuwaga anapanda hiyo. sanabwirwa ngo, nikaambiwa naduga ngaho, nilikuwa napanda siku moja, sinagarutse, nilipanda sikurudi, bica biramenyekana ko najanye n'Imana, ikajulikana nimepelekwa na Mungu. ico gihe hizo nyakati nariko ndahabwa imitamana, nilikuwa napewa vilemba y'abakozi Imana bakoreye Imana kera, ya watumishi wa Mungu waliomtumikia Mungu. ibintu bibiri bitangaje, nikajua mambo mawili ya ku makuru kushangaza ya Enoch. katika habari za Enoch. Ndaje ngoma ndababwire kuri Yesu turangize ubutumwa. Ninakuja nataka niwaambie kwa Yesu tumalize habari. Nikaambiwa Abel yarashimwe n'Imana, alipendelewa na Mungu, abantu baramwica, watu wakamuua. ngo Enoch amaze gushimwa n'Imana, alipopendelewa na kugira ngo Imana muzigame, yaciye mutwarira mujana, alipeleka kambeba. gutwarika kujana sugumva, kupeleka aina kuna watu kubera ko muriko murashimwa n'Imana, Imana igiye kubatuza mu rugezo rurenge abo bose bora mugendana no cyane, anataka kuwapandisha mu kiwango zaidi ya wale mlitembea nao toka zamani. Shanangura kugira indi meditation, nikaanza kuona nyingine meditation, nikaambiwa Noa yeye yarashimwe n'Imana, alipendwa na Imana ni yamutwaye, Mungu akumpenda, yaciye yica bari yafiwe bose, aliua wenye walikuwa karibu naye wote. hari abantu mudandaza hamwe, kuna watu mnachuza pamoja, kubera kugiye gushimwa n'Imana, maana unaenda pekee. hari abantu mukora hamwe, kuna wenye mnatumika kubera kushimwa n'Imana, bagiye kubirukana bose bizira cyane. Ikiganza cy'uvuga ngo gushimwa n'Imana, watahuye. Abel yarashimwe n'Imana, alipendelewa na Mungu, baramwica, Imana irahindura system, Mungu akabadilisha, iravuga ko mvubu umwana wanje ninamushima, nzokora ibintu bibiri, icyambere nzoca ndamukura hagati muri abo bantu atatu bamaze, icya kabiri nzomukura ko mu bantu atatu bamaze. Noa amaze gushimwa n'Imana, Imana yaciye yica bose. Ndatangaje mu izina rya Yesu, abari kukugirira nabi uzosubira kubabona, kuko Imana irakutukije mu izina rya Yesu. Biro wicaye, tuzogumana cange ndagurutse cyangwa uragurutse, tutabaki pamoja au naruka au unaruka. Haleluya, 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 haleluya. Nariko ndaraba abantu bari tayari, niko na tisa listen. Tugomba dukore. Shiriki ikiganza hejuru uvuga ngo data. Baba. Tabara.
gatanu. Siku ya tano. Kuwa gatanu. Siku ya tano. Mwichare duheze. Keti kidogo tumalize. Kuwa gatanu. Siku ya tano. Nariko ngira meditation. Nilikuwa nafanya meditation. Kukintu kimwe. Kwa kitu kimoja. Nagomba menye neza. Nilitaka nijue vema. Yesu amaze gupfa. Yesu alipokufa. Yamaze iminsi mwumva. Alimaliza siku kaburini au. Yaciye avyuka. Aliamka. Nicho kibazo na rifisi. Ndio swali nilikuwa nayo. Ndafisi vyose muri Biblia. Niko na venye najua Biblia. Ariko naringereye kwibonera. Lakini nimetaka nijionee. Hageze saa 9. Palipofika saa 9. Ijambo birarangiye riravugwa murabizi. Neno vimekwisha na ubwo nyene. Uyoyo muda. Shambona iyerekwa. Nikaona maono. Bona Yesu ahagaze ahondi. Nikaona Yesu anasimama nilipo. Arambwira ngo narababaye cyane. Akanambia nimeumia sana. Narisanzwe ndabizi. Nilikutaniwa na yuko rujya rupfu rwamubabaje. Yakuwa ile umaiti. Ariko vyambereye bishasha. Lakini vimeniwea. Igihe yambwiye ngo narababaye cyane. Nyakati alinambia nimeumia sana. Acambwira ngo akanambia genda ubwire abantu. Nenda uambie watu. Yuko ubwo bugingo nabahaye. Huyo uzima niliwapa. Utavuye muri vite. Au kutoka. Si kintu gisanzwe nabahaye. Sio cha kawaida. Nabahaye icyanduhishije. Nabahaye icyanduhishije. Nabahaye icyanduhishije. Nabahaye icyanduhishije. Nenda alikuwa anatahura. Nenda alikuwa anatahura. Nenda alikuwa anatahura. Nani yuko naelewa? Nabahaye niliwapa icyanduhishije. Kilichonitosha. That was uwo yari Yesu. Uyo ilikuwa Yesu. Uwo yari Yesu. Uyo alikuwa Yesu. Vuga Yesu anavuga. Sema Yesu anasema. Vuga Yesu anakora. Sema Yesu anatenda. Ambwira ngo akanambia nabahaye icyanduhishije. Niliwapa kilichonichokesha. Listen what I need to say. Umva icho ngomba kuvuga hano. Ndabona umuntu nga I see somebody. Ninaona mtu mahali hapa, ndabona umuntu. Ndagarutse. Ninarudi. Na. Hey, Shabara Asu. Hey, wait. Niko ndarenga. Niko napita. Hari umuntu witwa Aline nga ariko aramagara n'ijwi rinini. I'm coming. Kuna mtu anaitwa Aline yuko naita na sauti kubwa ndani. Shika kiganza hejuru vuga ngo da. Umeelewa anachokisema? Arambwira ngo narababaye. Akaambia nimeumia. Jesus. Yesu. Now, look at this. Shadabona. Nikaona. Mumaono. Bamukuye ku musaraba. Wanamtoa msalabani. Bakishira umubiri we hajya. Walipoweka mwili wake. Shambona umucyo. Nikaona nuru. Uraka. Ikawaka. Shambona ibikomere vyose birifuka. Nikaona vidonda vyote vinatoka. Hasigara inkovu ku maboko, ku maguru no ku rubavu. Bakabakia kovu ku mikono, ku miguu na ku mbavu. Namenya ngo nikajua. Sikubera ko nananiwe kuzuga. Sio tu nimeshinda. Kubera ko Biblia yavuze ngo. Kwa Biblia ilisema. Igiyazoza. Hari abazonyakira. Ariko hari abandi banyanse. Bazobona uwo basogose ku rubavu. Wataona waliotumita ubavu. Now listen this. Jesus. Yesu. Uwo mucyo umaze kurengana. Hiyo nuru ilipo. Shambona aravyuza. Nikaona naamka. Ambwira ngo akanambia sinagiye kuzimu maze gupfa. Sikuenda kuzimu nilipokufa. Igikorwa cyose nakirangirije ku musaraba. Kazi yote nimeimalizia msalaba. Na kindi gikorwa cyabaye inyuma y'umusaraba. Hakuna ingine kazi ilikuwa nyuma msalaba. Na kurikira bino. Vuga Yesu vugana nanje. Sema Yesu sema nami. Ari abantu bari ngaho. Kuna wale wako hapa. Ingabire zabo zasinziriye. Karama zao zilisinzia. Imani igomba izivyure muri aya makuru ya Yesu ndatanga. Mungu anataka ziamshe katika hizi habari za Yesu. Mwicha. Keti. Ambwira ngo akanambia sinasohotse mumva. Sikutokaga mkaburi. Kuko yari ku isabato. Maana ilikuwa sabato. Naciye nduhu. Nilipumzika. Nasohotse kuwa Mungu doke kuwa mbere. Nilitoka siku ya kwanza. Kuko niwo munsi navuze ngo umucyo ubeho. Maana ndo siku nilisemaga nuru na iwe. Nagomba ko isi igira umucyo muzima ku munsi wa mbere w'irema. Nilitaka ulimwengu ukuwe na nuru ya kweli siku ya kwanza ya uumbaji. Shibiganza hejuru. Tia mkono juu. In the name of Jesus. Mwizina rya Yesu. Ingabire yose yasinziriye. Karama yote ilosinzia.
inaiangazia. Umuco urayirasira. Nuru inaiangazia. 1 Rimwe, 2 kabiri, 3 gatatu, 4 kane. Ndabona abantu barenga 30 bakiriye impwemu yo kuvugishwa. Ninaona watu wanapokea roho ya unabii. Barakiri impwemu yo kuvugishwa. Wanapokea roho. Barakiri impwemu yo kuvugishwa. Wanapokea roho ya kubera ko umuco userutse. Nuru inaonekana. Iyo mpwemu yatewe iravyutse. Iyo roho iliyopiganishwa. Iyo mpwemu yatewe iravyutse. Ugiye kuvugishwa kubw'umuryango wawe. Ugiye kuvugishwa kubw'ubuzima bwawe. Ugiye kuvugishwa kubw'uruvyaro rwawe. Ndabona abantu 30. Ninaona watu 30. 1 2 2 3 gatatu 4 kane 5 gatano 6 gatandatu 7 8 umunani 9 10 11 12 cumi na kabiri 13 cumi na gatatu 14 cumi na kane 15 cumi na gatanu 16 cumi na gatandatu 17 cumi n'indwi 18 cumi n'umunani 19 cumi n'icyenda 20. mirongo ibiri. Abariko baruzuza mu batwara imbere. Wenye wako wanajazwa mwalete mbele. 21 22 mirongo ibiri na kabiri 23 mirongo ibiri na gatatu. Abariko baruzuza mu batwara imbere. Wenye wako wanajazwa mwalete mbele. Abariko baruzuza mu batwara imbere. Wenye wako wanajazwa mwalete mbele. mirongo ibiri na kane 25 mirongo ibiri na gatanu 26 mirongo ibiri na gatandatu 27 mirongo ibiri n'indwi 28 mirongo ibiri n'umunani 29 mirongo ibiri n'icyenda 30 mirongo itatu. Takiti na nemo Jesus. Akira mu izina rya Yesu. Takiti na nemo Jesus. Akira mu izina rya Yesu. Takiti na nemo Jesus. Akira mu izina rya Yesu. Akira ubushobozi buhindura amateka y'umuryango wawe. Pokea uwezo unabadilisha historia. Akira ubushobozi buhindura amateka y'umuryango wawe. Pokea uwezo unabadilisha historia. Akira ubushobozi buhindura amateka y'umuryango wawe. Pokea uwezo unabadilisha historia ya familia yako. Uwo muco. Iyo nuru. 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 Listen. Umva. Tuache gukora deliverance. Tumekuja kufanya deliverance. Ariko duherenga. Lakini tunaanzia hapo. Ingabire abarozi bazimije. Karama wachami waliozimisha. Imani yaipfuye mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Siri kiganza hejuru. Tia mkono juu. Vuga ngo data data. Sema baba baba. Vuga cyane data data. Sema sana baba baba. Ingabire yose muri jeo. Karama yote jeo. Iyo wampaye. Yenye wampaye. Kugira ngo ndagukorere. Ili nikutumikie. Ivyura. Niamshe. Ivyura. Niamshe. Duhaguruze twese. Tukisimama sote. Tugomba dukore. Tunataka tutumike. Dufite amasengesho ane. Tuko na maombi 4. Isengesho rya mbere. Ombi ya kwanza. Imitamana mibi yose turayambura ngaho. Vilemba vibaya vyote tutavivua. Isengesho rya kabiri. Ombi la pili. Turitandukanya n'amaraso. Tutajiachanisha na damu. Imigozi y'amaraso turitandukanya nayo. Kamba za damu tutajiachanisha nazo. Isengesho rya gatatu. Ombi la tatu. Uburozi bwose twariye turabudawa ahanyene. Uchawi wote uliokula tutautapika hapa hapa. Hama inyuma yo ngaho. Alafu nyuma ya hapo. Turaza gusambura ibicaniro byose vy'ikuzimu. Tutabomoa madhabahu yote ya kuzimu. Siri ikiganza hejuru ngo nditeguye. Tia mkono juu, sema niko tayari. Mukigomeza ibiganza hejuru. Ukiendelea kubakiza mikono juu. Ndubashe abakozi b'Imana bose bari ngaho. Ninaheshimu watumishi wa Mungu wote wa mahali hapa. Naendeje kuvuga ijambo. Namaliza sema neno. Tugiye mu mwanya wo gusenga. Tunaenda katika muda wa kuomba. Ndazi ko bansengeye kandi basenga. Ninajua kwamba uliniombeaga. Nico gituma imbere yuko nambura umwanya wo gusenga. Ndio maana kabla ya kuanza muda wa maombi, munyemerere twubahe abakozi b'Imana bose bari ngaho. nikubalieni tuheshimu watumishi wa Mungu wote wako hapa. Nabonye umukozi w'Imana w'inzobe tuzinanye. Niliona mtumishi wa Mungu mwekunda tunayejuana. Amashimwe cyane ku Mana. Makofi mengi zaidi kwa Mungu.
Nabonye umwana wa Meja. Niliona mtoto wa Meja. Ndio mtambukaji wewe. Na mke wake, makofi mengi zaidi. Nabonye Apostle. Niliona Apostle Stanley. Ndio mnatasiwa programu mimwe ya Reset Set. Mtu akishanga wasaka moja ya Reset Set. Nabonye King Diedone. Ninaona King Diedone Apostle. Yeye alivaa ivyuzu. Alikumwe na zone ya bajaji. Amashimesha ekoma. Makofi mengi zaidi. Naona Pastor Nelly. Naona Pastor Nelly. Amashimesha. Makofi mengi zaidi. Bishop Endepanda. Ayo Bishop Endepanda. Makofi hayo ni machache. Tutie mikono juu. Tutie mikono juu. Mufashe dokomeli mana mashika. Nisaidieni tupigie Mungu makofi. Naona mutama. Ninaona ungine mzee. Naona Bishop Felicien. Ninaona Bishop Felicien. Kumendo vinanie kumenya boss. Bwana utasema vinanishinda kwa. Prophet Daniel. Prophet Daniel. Naona ndio mama. Naona ungine mama. Naona ndio mutama. Naona ungine mzee. Naona ndio mkozi mama. Naona ungine mzee. Naona prophet. Naona Ferdinando. Ferdinando. Ayo mashini make. Ayo makofi ni machache. Naona prophet Joaquin. Ninaona Prophet Joshua. Amashimesha ekoma. Makofi mengi zaidi kwa Mungu. Naona Apostle Ferdinando mkozi mara mzimushe chani akati mwikrebe. Mtumishi wa Mungu mnene sana kati yetu. Makofi mengi kwa Bwana. Naona Pastor Erike Chitegetse. Ninaona Pastor Erike Chitegetse. Makofi hayo ni machache. Naona Prophet Modest. Ninaona Prophet Modest. Naona mtambukanyi wewe. Ninaona na mke wake. Tushime gaza yetu. Tutie mikono. Tukakotata tunakushimi. Sema Baba tunakushukuru. Amakuta yo sagomba dukore. Upako wote unataka ututumikie. Tushime gaza yetu. Turudishe mikono juu. Bakoshi wanadakiwa yuko. Watumishi wa Mungu nafurahi kuwaona. Fukamana wanje mwizi na jaya. Sema nami kwa jina la Yesu. Meanga na woni undi mukozi wa. Vumilieni, nimeona wengine mtumishi wa Mungu. Yala mai mugori. Alinipatianga mke. Data ukwe. Amashima yeshi chale kuri mutamania. Ayo mashini make wabanya ka amashima yeshi. Kiwe gaza yetu. Tia mikono juu. Now listen. Umva. Simama kwa kusamara, shiriki ganza letu. Tia mkono juu, sitaki tusubali. Fukambo mizina cha Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Urachari hasi. Fukambo mizina cha Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Umutamana osu. Kile chochote. Na ambaye. Utari mwiza. Tia mkono juu. Umutamana niki. Kilemba ni nini? Ishobora kuba ari ingeso yabaye mu muryango. Inaweza kuwa ni tabia ya familia. Ikurikira benshi kugezaho umuryango wose bawumenyera kuri iyo ngeso. Inafuatilia watu wengi mpaka familia yote inajulikana kwa hiyo. Twambure iyo mitamana mibi yose mu izina rya Yesu. Tunataka kuvua hivyo vilemba vibaya. Turaza kwambara umutamana wa Eliya muri kino kibanza. Tunavaa kilemba Turaza cha kwambara Eliya. umutamana wa Elisa muri kino kibanza. Vuga mu izina rya Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Umutamana wose Kilemba chochote. wo mu muryango wanje
wewe Uyo uzima ndani yako. Uragukuyeko ikintu cyose kitava ku Mana mu izina rya Yesu. Ubwo bugingo muri wewe uragukuyeko amagogo yo mu muryango mu izina rya Yesu. Ubwo bugingo muri wewe uragukuyeko agasuzuguro mu izina rya Yesu. Ubwo bugingo muri wewe shira ibiganza hejuru. Ivyuma biceceke gato. Father, your name is above all names. Izina ryawe rihambaye kurusha yandi mazina yose. Izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Umuntu wese kila mtu ariko arabaho consequence. Yuko naishi consequence. Y'ingeso ya tabia za familia. Ivyo abavyeyi bagendeyemo. Yenye wazazi walitembelea. Yenye wakwao walitembelea. Uyamutamana. Icho kilemba. Urakorotse mu izina rya Yesu. Kinaanguka kwa jina. Uyamutamana. Icho kilemba. Uyamutamana. Icho kilemba. Uyamutamana. Icho kilemba. Icho kilemba. Icho kilemba. Icho kilemba. Urakorotse mu izina rya Yesu. Kinaanguka kwa jina la Yesu. Shira ibiganza hejuru. Tia mikono juu. Na masengesho 4. Ni maombi 4. Balusha tum akatelenia ukabana. Hallelujah. Umuntu wese kila mtu kubera ubusambanyi bwabaye kwa nyogokuru sogokuru kwa inakuru, ubusambanyi bwabaye ku bavyeyi kwa ajili ya uzinifu ulikuwa kubiki kubera akaboregwe babayemo kwa ajili ya na ugerageza guheba wisanga wabisubiyemo. Hata ukijisikia uyamutamana urakorotse mu izina rya Yesu Kristo. Uyamutamana shira ibiganza hejuru. Tia mikono juu. Dufite amasengesho 4. Tuko na maombi 4. Tio dutangura prophecy. Alafu tuanze prophecy. Kumiza ibiganza hejuru. Bakiza mikono juu. Data. Baba. Ashobora kuba ari kupangaye. Anaweza kuwa mpangaye. Sio atazi kurondera. Sio jua shidui kubera uwo mutamana. Lakini kwa ajili ya kile mu mujyamo. Inamaliza nyakati leo. Uramubangamira. Inamsumbua. Uyo mutamana urakorotse mu izina rya Yesu. 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 Shibiganza hejuru. Tia mikono juu. Bali abantu. Kuna watu bakoresha ingomezi nyinshi wanatumikisha nguvu ariko nabo nyene ni batahu, lakini na wao pia hawahinduka. Kwa nini mambo ya abadakora cyane batera imbere babona, wenye hawatumiki sana wanasonga mbele, wanaona make kubaruta batera imbere babona, wanaolipwa baadaye. Uyamutamana urakorotse mu izina rya Yesu Kristo. Inaanguka kwa jina la Yesu Kristo. Tia mikono juu. Data. Baba. Data. Baba. Kubali hagati no kubali ku ruhande. Kuwenye wako kati na wenye wako pembeni. Kubali mu quartier na bariko baraturaba muri live. Kuwenye wako mu quartier na wewe wanatutizama ku live. Uyu mukobwa yaragerageje. Uyu binti amejitahidi. Yarasenza amasengesho yose. Aliomba maombi yote. Ariko nanye natahuri gituma bitarahinduka. Lakini naye pia haelewi kwa nini. Uyo mutamana. Icho kilemba. Woko masenge. Ya kuwashangazi. Uyo mutamana. Icho kilemba. Woko mama wiwe. Ya kwa mama yake. Mutamana. Icho kilemba. Wono mutango. Urakorotse mu izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Umusore yaragerageje. Uyo mvulana amejitahidi. Ananigwa na wacha mu mahanga gumananiwe. Anashinda hata kama anaenda nje vinashinda. Uyo mutamana uramukorokanye. Icho kilemba kinamwanguka. Uyo mutamana. Icho kilemba. Kubera ko mu muryango batarongoka. Maana familia ariko arisanga mu vyadatahura. Anakikutana mu venye. Uyo mutamana urakorotse mu izina rya Yesu. Icho kilemba kinaanguka kwa jina la Yesu. Uyo mutamana urakorotse mu izina rya Yesu. Icho kilemba kinaanguka kwa jina la Yesu. Urakoreye Imana. Ulitumikia Mungu. Na ubwawe nutahura. Na wewe peke yako hauwezi. Ni hehe biriko birapfira. Ni wapi vinafilia? Mwizina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Uyo mutamana wo kudatera imbere mu muryango wawe. Icho kilemba cha urakuvuye ko urakorotse mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Warateguye amaproje. Uliandaa maproje. Nawe nyene nutahura. Na wewe peke yako uelewe. Uyo mutamana. Icho kilemba. Urakorotse mu izina rya Yesu. Kinaanguka. Kugambo wa mutamana mubiwe. Sema wewe kilemba kibaya. Aho wajuturuka ari woho. Wenye
daimoni. Kuna vitu sio pepo. Ari umuntu. Kuna mtu. Kubera kuba bamota ukuru. Maana kuona mota fulani. Nawe yocha muri vila moto kwenye. Hata kienda muvili ana mota hivyo hivyo. Uyo mutamano rakorotse mu izina rya Yesu. Hicho kilemba kinaanguka kwa jina la Yesu. Iyo ari umutamana. Kama ni kilemba. Ukaguma wiruka na daimoni. Unabaki unafukuza. Na daimoni genda. Hakuna pepo. Kuko na daimoni riga. Maana hakuna pepo. Ahubwo. Hariho uniforme ya papa wao. Kuna uniforme. Hariho uniforme ya mama wao. Kuna uniforme. Hariho uniforme ya mujambo. Kuna uniforme. Kuna ubwo bugingo. Kwa ajili ya ule kwinjiza mu mujambo w'Imana. Ili kuingiza mfano. Uyo mutamana urakorotse mu izina rya Yesu. Hicho kilemba kinaanguka kwa jina la Yesu. Umeziganza hejuru. Bakiza mikono. Tugiye kwitandukanya n'amaraso mabi. Tunaenda kujiachanisha na damu mbaya. Amaraso mabi. Damu mbaya. Sio kiwe n'umutamana. Si pamoja na kilemba. Bakira they renounce, bararenonsa. Wana renoncer. Baratia mbura. No. Baravyanga, baravuga wanavitata, wanasema na laani. Na bitoka ndani. Na bivuyemo. Vuga mu izina rya Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Ndazi ko muri jewe. Ninajua ndani yangu. Harimo amaraso ya papa wawe. Harimo ndani damu ya baba. Ndazi ko muri jewe. Ninajua ndani yangu. Harimo amaraso ya mama wawe. Kuna damu ya mama yangu. Ndazi ko muri papa wawe. Ninajua baba yangu. Harimo amaraso ya papa wiwe. Alikuwa damu ya mama yangu. Harimo amaraso ya mama wiwe. Alikuwa tena damu ya mama yangu. Vuga ko mu izina rya Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kumiziganza yetu. Bakiza mikono juu. Kubijanye n'amaraso. Katika kuhusu damu. Nicho kimwe n'uburozi abantu baradawa. Ni mamoja na uchawi watu wanatapikaga. Abafisa mabase murabafasha. Wenye wako na mabesi. Vuga ngo mu maraso yanje. Sema mu damu yangu. Ikintu kibi cyose. Kitu kibaya cyose. Kiriyo. Kibandani. Bivanye n'amaraso. Y'abana vuki. Ya kwenye nimezali. Amaraso ya Yesu. Kwa ajili ya damu ya Yesu. Tandukanije nayo maraso. Inajiachanisha na Yesu. Wadaimoni we. Wakaze mu maraso. Kuna simama. Siniri uwaharia. Siku wakune. Tandukanije nayo. Inajiachanisha na. Senda witandukana. Omba ukijiachanisha omba. Senda. Saparada badia de Costa Sapadia le riba ali parida da sambele le pia torta ratos papadia pana sifra kata esepele ke prasa pana la dusta pranumale esepele ke se prakata pana la ka esata ka sulu sepele pa
Rakese peleke brasa palana.